Kublai pi baru kini gilong ki kubor bam tagasngi. Uba Commander Shangpliang ubadayu President Jangka Meghalaya Filmmakers Association dangshin ulalit banya kendo ya kinong penmi film na South Indian na kabenta banya keren halor ki kamshna film. Karkum katulong kubor belayo alum na yatu uba Commander Shangpliang ulalit sa Chennai, Tamil Nadu bad ulay kendo ya chairman ba kinong kit kam jangka South Indian Film Chamber of Commerce. Lasmutu ba Commander ulay keren na kabenta banya trailang hakikam shna film kentup na kabenta ba kenjit ika Meghalaya kum kajaka ring yaki film jongki. Ulaban juru balada ki wandring yaki film hagajla Meghalaya balada ka khana kadawaban akhle langki aktor ki laban shim ki samla khasi daga ba ong baki don bun ki samla khasi ki badon sang. Ulay keren ru na kabenta banya trailang na kabenta ban bu yaki jaka hikai hakikam ak film bad ulaban jur ba ka sorkar kariban kershan hagani kabenta khnang baki samla ki bala don sap lupa kindang na ban pentibet shu haki benta ba pher jongka kam shna film. Nas ngothu bagani ka jingi kendu kan omkut tang ka jingi kendu handri kan nong ka jing sedang na kabenta ba kinong shna film na kathan South Indian kinjiet ya ka jila Meghalaya kum ka way na kijaka ring film bal asngotho ba ula batay ru halor ka policy ka ba ka sarkar jila kalawan ra na kabenta ban kring ya kinong shna film ki banabar banwan sha ka jila Meghalaya.